yaratmışsın, işitgenden savay davuşun. Yıllar ağır, durmuş devam eder. Ey yarsın da ömür ağışı. Soğuk Halil. Assalamu alaikum muhterem tuğanlar. Hayırlı kış kadirli dostlar. İsyanlı hürmetli tomoşaşı. Kadirli dostlar, sizni şu madur kişte, kışның azatlı ayında, bizge konakka kelüğünüzge biz bik de şanlıyız. Kişilik dünyası her vakit madurlukka unutulan. Güzellik bilen yenişe özüngde şefkatlerek, merhametlerek bulurga tırışasın. Madurluk bizni koravuylardan kutkara, yavuzluktan sağlayıp, bizim Irak edebi boylarımız da her vakit madurlukka unutulan. Şöyle Halil. Kişi her şey matırlıkka unutup yaşay. Gerekli de bir vakitte oңай da köylü de jırgın oğlu da. Bulgan eybirler onun көңіліне şatlıq getirir. Baylı hasretlerin meşakkat burçularını unuttura. Halkımızın matırla bize pişlengen savut sabaları, көңіл nuru sebep çekken kiyimleri bizeklep tokagan. Arş yavlukları, sölgüleri, şarşaları, garmonları, talyanları, korayları, kubuzları, skripkaları, tatar halkın көңіл baylığın, matırlıkını tıyу seletin şavlıgıra. Tüsünün yemin güzellikini bahasın tiren anglay bilüğün kursetir. Hem de biz sizin көңіліңізге hoş gelirdi. Matır çırlardan, matır kilerden, nefis sözlerden, şayan büyülerden, hem de sizin yaratıp okugan, qarağan piyesilerden, spektakllerden üzükler, sizin көңіліңізге hoş gelirdi sahneleştirilgen konsert programmasına yol itirge
чакырабыз. Сезне сәламлый эстрада фольклор төркеме Акчарлак. Сәхнәдә сөйкле Башкортстаныбызның атказанган сәнгать хезмәткәре Зинил Битмөхәммәтов. Баянда Валерий Ганитдинов.
Üstəlikdə əzirlənimən köçür. Mullalar aldına gəldi var idilarına koy. Yaş xəlfələr aldına kənfitlərinə koy. Qoralı seni mıda qozan deyip biləsin mi deyip otağından nərsə qavretті. Əstəğfirullah. Nərsə getirip koydum. Qoralı Jomal qıda aldına toyetini alıp kır. Partiz bul. Жүгір. Qoralı nərsə tımlap тұрasın deymen бар. Ey kirələr indi қазір kilələr. Ey. Selam verenler, kireler tiz bul. Marka kirelerini alıp kır, koya kakırımında. Xuday kakırılar bitti. Kuşarısı güne oldu bu ülkeler bu aşağı kırdı mı? Estağfirullah, aman ustamağı duymaman. Kuşarısı yarar mı? Sın kuşarısı bu sayramayımını yügür, var tiz bul. Var pişmegen bir nerse gelaktı bit, balanın başı koralı. Nerse kılgan bita. Miskin. Ne kadarlı balasın jardin kaldırıp gitti bir. Ey bakır. Nerse dağı nerse kırtıp kıygan indi. Nerse buldu estağfirullah. Senden karalı. Bir yürek kasayı gelinle kimin aldığını seke kurgan şu koyumen mi? Yüzünü kurmasınlar. Yüzünü kursetme. Yoramayıp teresege yakın kilme. Yok ilaki. Vallahi bile kırpıyla tereze bağlılar. Emin kırıyorlar bunu. Ona neydi? Ona senin tuğrudağı bit oltege Semih vay ula. Şular bitinde bizge kızların birine oylaganları yüzünü kursetme. Yoksa irler yüzlü gelinleri terezege toy gibi otlanganda irler kursetip tradik süyle bir başlarlar donunu satırlar. Бар жүгір, тез бол. Бар қора желек барынесін алып кірәлі Салих құдаға. Бар жүгір, тез бол. Ілекті бит, сүліктейім. Олама ненде бұзау ілекті бит. Ненде бұзау ілекті сүліктейім олама. Нәрсе? Ойландағы қорқпалай қырап bağlап кім ол? Оя! Oy Semih Kıda. Ey var yaşaklar, pişken olmadı maturşaklar. Yine ki kışkırıp durdum babay. Niye sinalardan sözün tınlap durdun mu dey? Yok, biz bayağına şey yasağında işitkeniyim. İrler sözü tınlap, gelinler üşü tügün. Ne kılanasın, koralı, şiңilme sızganıp oş suyunda girsen. Söz tınlap yürürge vakıtın kolmasıyım. Ey, öpeşmegen, mında kozan deyip bildin mi? Otananlar dersen avretti. Tağı gitti. Estağfirullah. Üstüne hazırlarga girek bit. Ne değil? Nerse? Onanda bir yaşıt trakı mı? Ne aparat trak? Nerse, kazıttın mı ne? Üstüne sama vuruyor. Yok, nasıl aldın? Bir maturi ne ki? Gideler, selam gideler. Kırayla hamurunu. Sama vurumunu kırayla. Şükür sana Avrupa'ya, ey Kudayım duyatlı gelir bir de. Koralı bana, o kız ülse, orga vatılsa kutun. Benim bir tane tağı ilendiresi oğlum var, birisi kızım var. Nerse yürüysün ata, sataşıp. Estağfirullah, süt sana vurumdan üstün. Estağfirullah, koralı. Eğitim bey, boy balalar aldına kendi kafitlerine kuşuyum. Urla yürüle. Dur nerse şeyini oturduk girenir dur. Ey Kudayım. Var pişmegen. Ey ummanın kilinler. Ey. Koralı süt. Tozarttırmazlar. Gayaz Iskagi ijod etgan jamiyat komediyasındagi üzükdə qatnaşdılar. Bika rolunda Nargiza Bakirova, Kelin Asma rolunda Zulfiya Tixamirova, Tatar Jiri Tugan Til festivali diplomanti
Эдуард Егоров каршы алыгыз. Şalımız Sefkade Umursayan Türk'ünün işletçisi Elma Fakrettinova. Yaşadı
Жырлайық біз матурын жырларының, бәрінен де жердейін, сұралансын сүйініп, келешек үшін сыйларының. Жырлардан жырларға, ұясын гүл жырларға, ұзасын өмір зояған. Шешек гүл ашылын, тербет нұр яқтылын, ұлын жыра нұр жүрдің яған. Жүргізсін көңілге, қағасын өмірге, жырлайық біз матурын жырларының. Бәрінен де жердейін, сұралансын сүйініп, келешек үшін сыйларының. Сандуғаш талышын, шешмәлер ағышын, алтын мен мұхитым жырынан. Жүректер шатнарда, ең ауыр шоқпарда, күшініп бұқара жырынан. Жүргізсін көңілге, қайым қалсын өмірге, жырлайық біз матурын жырларының. Бәрінен де жердейін, сұралансын сүйініп, келешек үшін сыйларының. Жүргізсін көңілге, қайым қалсын өмірге, жырлайық біз матурын жырларының. Бәрінен де жердейін, сұралансын сүйініп, келешек үшін сыйларының. Бәрінен де жердейін, сұралансын сүйініп, келешек үшін сыйларының. Келешек үшін Sağınğam. Hoştan yağıp tıra beni görürüsün. Yok, senin yağına bir eğlenip korasam mı? İki ayağımın birisini otlasam mı? Yok, bitti, su. Kütme beni. Şalaş deyip sığıp gidileri haman da güzelimde dura. Ey Xudayım. Nişlep şulay zirinde ol Hayır şuna. Sırgından kaytkan beni görürüşün. Koşup. Zirek oğlunun tasıyma arkalı. Mine Habib Hayrullah pişinge, prenik, şitlavuk jiberip yata. Mene yaratkan, Kuşkayın ormanda ayıl atkan, hayırış pişke baş. Mene ayılmayı verip yata. Mene bit, ayıl koşağımda indik. Etsen de indi. Ana Hayrullah'ı sor, ozor, yuvan karap düzüp, karap satıp, mine altın baldaklar, yüzükler, bilezikler, sitikler jiberip ata. Tuktanış babay, silkinmegen sakalın silkidi.
ойнап. Талиянның қолған үш клубкасына баса. Мені кәлі білдәй ойнап еплата. Көплерінде алар. Шутлап қарасам бармақлар да жетмей. Ұнытқанмын. Теге Ғазілжаным білән ұмарталық табыз. Малай қаларым сіргін әйтептен мен аным. Оның балының әсісінде, түсісінде тәмні тұрғас. Любовны ойыннан ойнап, жоқлап кеткеніз. Тағы бірла оянып кетсем, кейдіріп тұрмаған. Ғазілжанымның балы құртлары өзі көбек оша бітір язғанар түгі кереклі жерімді. Вайта екен, кешегіне міне бір пешке әсеген бал кетіріп кетті тағы. Солай болар деп ойладым екен, тағы бір мәртебе повторение болар дейден еді. Мына осы... Шалқады жад еткен шәп битул Әмина комедиясында өзікті Әмина ролина Фариза Ғатиянулина. Сәхнәдә Гандалев Надыршынов, баянда Валерий Ганединов. Қаршы алыңыз, достар. Oh,
оқидылар никахны. Никах оқытуы шариғат қошқан іші. Садақа беру. Ана теге іштағы барға Темірші Ахмадулланы әтісі председатель болса да әнісіні қадірін сақлаған деп отырайынды құмандайынды шошайынды кетті туымыз Qorali менің келін іші бартын бұрқалы Qorali менің келін Qoramасасын келінің іш-ішлеп сенің ұлың йықлап ятар йықласын йықлай ол бит балайда қоғыз түндер бойы ыңғырашып шығып сәтті түндін егерсін
Альфия Салиева, Альфия Никифорова. Татар кызлары биюі, жетекшісі Эльше Багаузинова. Судан койда ашылып, жыр оғыла мұң себіле, шотлық Зülfiye келе. Көнігілген инді жылай, хот күділі атна кеш, почтальонғы ауылға тек келегіне жол бір кеш. Юксанадыр шешек кібік, ғазиз ана бір қызым, күді ауыл үміт бағылап, дамыл өткен ер ұлым.
кояш балкыды. Таң атмады бүген, таң атмады, алды жеріне суғыш ялқыны. Үлем келді, жер шарынан құяш батқан яғынан. Ватан үшін ұтқа кірді, сабан туй яланынан. Дұшман яуын тармар еткен шақта, жүрегімнен қайнақ қан тамды. Өзің өлсең, матур исінің қалды, кең ватанға тонның таралды. Ömrümde orta yaş yigitler, ömür boyu küter şın yarlar. Yansa yanar, elme bir gündeşe, bir gündeşe atlar şemerler. Bizge tizi bir yolu, bir minut minana iki yarışıdı. Birisi kaldı sürren familde, ikincisi benim tenimde. Varlar erir жылы жел giyse, varlar gider жылы yaz giyse, belki uşun kimler düşmanlar, işimdeki tenemlerin kimlerse. Indi nişe yıl her ney ol yora, işinci gün tutar, var yanlar. Яңгырый бөтен дөньяга безнең җиңү юллары. Якты яз китерде җиргә туган илнең уллары.
Kızlar, жылы kalemiyle. Gittik. Bir bağlama, bağlar ömür kişimiz, otlar
bal şerbetten kıymetli. Olamazsın, olamazsın, ballandalı şerbetli, yanıp suyup birge yaşav, bal şerbetten kıymetli. Olamazsın, olamazsın, ballandalı şerbetli, yanıp suyup birge yaşav, bal şerbetten kıymetli. Yanıp suyup birge yaşav, bal şerbetten kıymetli. Bal şerbetten kıymetli, bal şerbetten kıymetli. Грешин фестиваля дипломанты Лёра Гениатуллин, алкышлар! Sahnede Илья Хатиатуллина һәм Регина Салахутдинова. Барша алыгыз.
Сөнде сыман кояш күзләреңдә, син җитмисең җанга сиңгә. Синнән башка икән, синнән башка. Йөрәгемне туктаттым генә. Сөнде сыман кояш күзләреңдә, син җитмисең җанга сиңгә. Синнән башка икән, синнән башка. Йөрәгемне туктаттым генә. Синнән башка икән, синнән башка. Йөрәгемне аңлар кемгә? Баршалығыз сәхнәдә Валерий Галитинов.
Barışalınız sılaularımızın birisi Gülnara Farukşina. Başım saldı, başım sürüle düştü.
yılları sizilmeni ödüp gitti. Biz sizge rahmetlerimizni bildirip doğan uçuraşu güdüp soğa bulaşıp kalabız. Көңіліңіз түрінде еш қойша, үміт қояшы сүнмесін. Бәқітлі язмыш йылдызы өмір бүгіннен кетмесін. Sizni turmuş yollarınızda uçuramasın kirteler. Gül bәхетләр һәм шатлыклар алып килсеннәр иртәләр. Кичәбезне алып баручы концертта сәхнәгә куючы ансамблебезнең җитәкчесе Рәзидә Ибатуллина. Кешемізді алып барушы, жыршы, музыкаль оптан бизәүче Эдуард Егоров. Келесі ұшырашқанға қадар қушығыз дуслар. Сау булыгыз, матур булыгыз. Hayırlı kez cemaat. Assalamu alaikum. Güzel tutaşlarımız, görkem efendiler, belki balalarımız, kadirli babalarımız. En birinci rahmet eylesim kele tomoshachilarga, artistlar o'qilamizlar. Chunki artistlar ular agarda tomoshachi bo'lsa, tomoshachi shu tomoshalarga kelsa, tegishli vaqtda qo'lshov artistlarning ko'nglini ko'ra bilsa, ham rahmat ayta bilsa, hamda endi mana bugun bizga tomoshachilar, bu sizga olqishlar artistlardan. Hamda endi mana shu kishani bizga tikdan turib o'ylab yetgan, bizni o'yatgan, bizni divanlardan chiqib turg'izgan, ham shunda olib kelgan artistlarga, ulusuna, kishisini, yashini, portretlarini hammasine de zo'r rahmat. Ham men o'ylayman barchada bu so'zlar har bir tomoshachining ko'nglida bordir. Aybi.